Mũmbunge wa Mbeere ya Rũgongo Geoffrey Ruku nĩ okĩrĩire Minister Florence Mbeere akiuga atĩ ndarakinyanĩria wandĩkithia wa andũ mũtaratara-inĩ wa Inua Jamii ũrĩa ũratanywo kwandĩkithia andũ akũrũ arĩa mena mawathe na ciana cia ndigwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Akĩaria arĩ ofici-inĩ ya DCC wa Mbeere kũrĩa wandĩkithia wa mũtaratara ũcio ũratabanĩrio, Mũmbunge Ruku augĩte atĩ ministry ĩyo nĩ ĩrabatie kũneana macini njiganu cia kwandĩkithia andũ acio, akiuga atĩ macini imwe cia iria irahũthĩka irĩ na ũhoti wa kwandĩkithia andũ 100 tu. Ministers in this government, hii ni mpango ya aina gani? Unaweka watu ambao wamezeeka hapa wakae wiki mzima ama wiki mbili because you cannot be able to plan properly. Hiyo tunakataa kabisa, and we are not going to allow that. Na tukifungua mbunge hii itakuwa swali moja kali, ukunje pale mbungeni utuelezee hii maneno gani ambayo unapanga. Hii Kenya yetu lazima tuanze kufanya maneno kwa njia ya utaratibu. We cannot be working in a forgotten manner all the time. Saa hii mtu mmoja anachukua 10 minutes. Ile ganja dinarejesa ni moja. Tutachukua siku ngapi? Siri mingi. Siri mingi. Mutakuwa mnakuja hapa kila siku? Kila siku mnakuja hapa? Kila siku mnakuja hapa? Wasiri walepa. Fanya kazi yako kulingana na vile inayopaswa. Na kama uwezi